Lauscht Lotexter a kontrolléiert. Dag vun der Arbecht. Den 1. Mai ass den Dag vun der Arbecht. Et ass een offizielle Feierdag zu Lützeburg. Christtag. De 25. Dezember ass Christtag. Christe feieren Geburt vum Jesus. An der Stadt se grosse Christmarkt, an d'Leit hunne Christbeemchen doheem. Kleeserches Dag. De 6. Dezember ass Kleeserches Dag. De Kleesje bring Kadoe fir die brav Kanner. Kanner, die net brav waren, kreien eng Rut vum Hausiker. Liechmesdag. Liechmesdag ass all Joer den 2. Februar. Den Dag ginn Kanner mat Lampion vun Dir zu Dir liichten. Sie sange Lieder, a sie kree Kamellen a Schokola vun de Leiit. Den 23. Juni feieren Lützebäuer Nationalfeierdag. Den Owen firdrun, also den 22. Juni, ass vill Animatioun an der Staat. Nationalfeierdag ass eng gros Militärparat an der Staat. Mammendag a Pappendag. Den 2. Sonntag am Juni ass Mammendag zu Lützeburg, an den 1. Sonntag am Oktober ass Pappendag. Kanner basteln de Mammen an de Pappen eppes Flottes an der Schoul, a sangen de Lied oder präsentieren e Gedicht. Den Dag sinn Kanner extra brav. Sprangprozession. Peichtsundig a Peichtmindig si feierdeich zu Lützeburg. Den Dag de no, also Peichtdünstig, ass zu erster Nacht Sprangprozession. Dat ass e reliese Kortege. D'Leit sprangen durch d'Strosse vun Echternach bis bei d'Basilika. D'Sprangprozession steht 10. November 2010 op der UNESCO-Lëcht. Schueberfoer. Vun Ende August bis Ufang September ass an der Staat Glassi eng gros Kirmes. Jong Garnal amuséiere sech op den Attraktionen an je se Lützeburger Spezialitéiten wie Grand Prix Kicheltscher a gebackene Fisch.